Kajingmi syakmat kipat ba anong song karuyang ban persya ya kajing le menti ka MS Sri Shakambari Ferro Alloy Private Limited halor kimat jingdawa bakilabu kala penlong ya ka West Khasi Students Union ka khat khandai trik ya yong arjar arpusan pakan ai jing kershan pura kumban syukdo karuyang kadai ka snong ka baha papo ka ramrai Miriaus aimship ha West Khasi Hills ba dangshen kinong snong hapo ka jingela musardar snong uba will yaw pniaw kilalet banbu jing ujoru hakmat u Dr. GH Charmang Member Secretary ka Meghalaya State Pollution Control Board persya ya ketika karkhana ka West Khasi Students Union haga jingela musamla nambyang marngar Vice President but uban Aibor Kardo Sao Assistant General Secretary kilapan pa bakarukom ai kam hapo ketika company kalong kumba ai da kado ya ubar jela but ban ai pat da kashing ya ki khasi kini kimat baka da nong kadawa company ni nakaliang kaseng ban ni nakaliang isamla na po West Khasi Hill ni ai di kisah di pura but ngingit scam badalong kuno kan sisok lani da kata ka jingit scam jingi kalong ba kinong penyai di pesnong ki ba kam start ban kila ban rai ikanuno ka rai namta kalaway jugi pateng jurpo ka snong ba ka halon kimat badawa nakaliang ka snong ruyang ngiru mata ngida bagi jing sukia ba ngidon kata kijing na yang ngi kinong elam bagi kita ki samla na po West Khasi Hill ikwa ban yawer mengkot gay kabala de jia anti kasnong ruyang ba ngidi bendon kata ka musim ban yatrelang baki nama ki makiru kidan hapdeng kijing ele ya juksan papura kasnong ruyang morka rukom tungkam tunjang namar balai ong bangai juksan papura marbun sin nakasnong ruyang kilawan mi sangi nakadaw ba kila sube kam dak balik don bor pi hapor snong riwang kadi kowe kataka opportunities yang ikum kita kikun kasi bangin yo kam hari menta 90% hapor kasno hapor kataka factory riwang ki nok trai kidai ki barjela bab ya kamet ki alut so bekar ya kasien wayang ikasi bab undi takum taru onda kila ai kam ai jam ya kikun kasi jongi hamto gila torchor bab anda kila torchor kisa syube baik kam das usia wat yaka bible ka jokiru barkani ka pelong yang ni hat kipor beladat nakal yang josnong ki on kerpat dingi to yarap lang bat menta ngi ba ka junyat kinong penyat josnong menta ki long sya kita kiba start bat ni aji ro ka pura josnong riwang bat ki ai ka ba kile bat ki dawah ni kamat ba karukam tu kam tungjam kadai ban aino dak appointment letter bat ya kador bible la kadai menyakat kum ki balabu ka sarkar bat hawar kaliaru ngai kajakusha pura ya snong riwang namar kal ale ek baki bamunswa kimla banle habatin pej bahaki kishap kashap plus f Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.